ole zun thla nikir thla ania ni sari ania voin hi hei ka ritlang khosik tlun nen kan bei chho allo mai maro chu subscriber te tan ti in kan han news vel kan han chop chuak le don an a tong hriat te po nom lo de mai thaya maro chu min lo rethiamin ngai thlak dan te po kan lo thiam mai don nia o tukin zing lama kan puan ta kang khan US na Iran radar site surveillance radar sites an bei khami nu khan Iran chuanin US bei na chu chang le tin retaliation lian te ginan kalpuya an ponta kang khanin Iran hianin Gulf bial ram rang te arun kap chum talawa hanti te ang tunari chuan Iran po hian a chet dana ron ti danglam deu ta nge ni Gulf bial mun rang US base omte hi akap lova maro chu mun pahnia hian in sorbing ta Kuwait le Bahrain hian an mal tur ta ni te po hian a hriat ani chu ral thum aren wange ni a systematic te ka che ta tum wange Kuwait le Bahrain hian US Iranina US phuba alak na hi an tuar ta ni in alang chawa chetna eng mo Kuwait le Bahrain hian an toka Gulf rambial rang te hian an dem thu anaw chu puya Qatar te Egypt te ram engemaw zat chuan Iran chetna an dem thu le miram zalo na miram thu nei na palzut na chiang takani ti in Iran chetna hi an dem takzet thu an tlang au pui ani kha o khami nu khan bo ruak khala tang chho viau maya chung chu hei tunruma kan han puan le tur hi ni ya Russia Ukraine lama po thu thar neu puan tur kan nei boke Iran chuan US hian in ka hai thu thlung an pahnia US Iran in ka hai thu thlung an siam chu a bo chhia ani tin tun a bo ruak tang chho le mek chungchang an soi Iran hianin US hian in ka hai thu thlung a bo chhia US pai te hianin Iran drone paruk ngot mai one way attack drone paruk ngot mai ni chungin an kap thla a Hormuz Strait che vela thlok Iran drone paruk ngot mai an kap thla ni tin chumi chanlet na tan chuan Iran hian ballistic missile pasari mangin Kuwait le Bahrain te inrin ni khan an kap ania an bei ania tianga in chan ton na chu thlenga amai ro chu Iran ina ballistic missile pasari an ka hi Kuwait le Bahrain na US air defense te chuan an lo ka thlak thu puan ani bokani tun hai US in ka chiat Iranian coastal surveillance radar site goruk le khasem clear karami hi Iran hian antor phadon emti zona lian taka oma he coastal surveillance radar hanti hi tuipui le a che vel kuam venata na poimo takani air defense kap chuak tur po hian radar tal lo chona ka chua thei holo maya air defense mitle bengchu radar ania chu tiang che su helai tuipui le a che vel ven himna ta na an man tangkai ber pakha chu radar te anni chu tiang radar Hormuz Strait mitle beng ber pakhat ania Hormuz Strait paltlang tur long lovil na ta na Iran nan man tangkai mai ania hei hi US na kap chevek empty report omlo na chungin goruk le khasem island na Iranian coastal surveillance radar hi US ben awang hian a chenual ni in report thren khat te chon an tarlang ani CBS News puan hi han ngai thlak chun zomila khatianga US in Iran mun man be Iran na chan let nuwa borok thar hom chho zela US hian Iranian attack drone panni an kap thlale to nia soyeni US military report alandanin US hian Iran attack drone chu ni zan khan an kap thlale ni in puana nia US Central Command thu chu alandanin Iran one way attack drone hianin international maritime traffic Hormuz Strait harsat na BUAINA hlo omna lian tak aron thlena chu wangin US Central Command zon ka thlak thuan puang zui ani zirtop nia Iran one way attack drone pali an ka thlak nuwa nizan lama pahnian kap thalea chutiang chuan in ni chungin Iran drone paruk ngot mai US chuan an kap thlatani tin US lamin CENTCOM lamina thu chuan siam danin Iranina Bahrain le Kuwait beina ta na ballistic missile pasari aka chuapo US lam hian an lo kap thlavek ni in an soya US lam hian an lo kap thla ni in an soya amma ero chu missile nung ber ballistic missile pasari na hemi an nung ber hi an lo kap thlalo ni in
media then khat te chuan an tar lang thunga heng ani wang hianin chiat na te nau Kuwait Bahrain a hian a thleng nia soi ani bok tuna US Iran in biak rem an tumna ki pakhata hianin US chuanin Iran a rek na zong assets a freeze zong te a phelang a an freeze anga Iran hian chung asum le assets te US ina an rek an phelan ni chuan mangtang kai thei don an dollar lukla ding on tam tak hu ania hei US court drama court a omekani ti in Iran hian an soya in biak rem na dal tu chu le chin fel na chu US court a omani US thune ina ni ti in Iran lam hian US lam an han pu thlungota omje bera chuan Iran lam ngai dana chuan ni na chente po mai thai ama ero chu an US ina Iran an threk na zong an hli nuwa Iran hian Hormuz Strait a hong thunga ama ero chu in do na chan US le Israel ina Iran an be na chan chin fel na tur kha ni ho lovani omje bera chuan enriched uranium ral thuam nuclear ral thuam siam na man ropoi mo berakha Iran hian ati chelawani chuan emo ti chetura rampon lama thon chuak te ni lo chuan chutiang ti tura arem ti ani lo chuan he deal hian omje tak omje thui tak kha nei don lawani ti hi US le Israel ngai dan ani Iran thil nei US inan rek hi dollar lula ding on tel tam tak man hu ania chu ania hei tuna hian US Treasury Department chuan ruam manna an nei ni in alanga Iran sum le pai le an assets an rek an hren hemi hlutna hi Iran ina abe Gulf bial chan chuanan Gulf biala chiat na tam tak thleng in recover le nan US hian mang turin ruam manna siam em ni ti su ei media lian te hian an ron tar lang choi mai Iran sum US ina a hren sak heng ho hi Iran ina Gulf biala be pui atlhak na awanga chiat na tam tak thleng chumi tundin le na atan chuanin Gulf a US tho pui te tan man na tur ruam man na US Treasury Department chuan hei Iranian assets hi US Gulf tho pui te khai chuana tan man ani don ni in ron tar langa US Treasury Secretary Scott Bessent chuan hemi chungchang a hian CBS News a hrila source pakhat tarlan danin Iran assets rek zong te hi Gulf bial tundin le na tan bungrua le thilpoi mo ti chiat siam that le na tan atangkai don hle ni in han soi ani heti lai hanei World Cup na ya Iran po hi khel tur sing an tela amai ro chu in do mek le buaina nei mek an nia an soccer team te po an ramtana in khel tur an team te po hianin harsatna visa chungchang an tok na sa ve khop maya US hianin visa pedulova tuna hianin Turkey an lut to Turkey tagin Mexico lama an lut don yom takani chutiang chuan he thu kan bot sei lai thleng hianin Turkey lam an pan mek thu te tin Mexico lama base a training camp an lut don thu te tarlan ani boka heti lai hin Pakistan interior minister chuan Iran atloa US le Iran in kara in biak na thar tho le dan tura soipui nia tarlan ani Pakistan interior minister Mohsen Naqvi chuanin nimin lam khan Iran atloa an foreign minister Abbas Araghchian hemi chungchang a hian soihona han nei ama ero chu enge an soichi engtin nge in biak na tur hi thar tho ni le don ti ero soichian ni lova o Iran in atun nai tun darkar somli pariat kal ta chunga Kuwait le Bahrain beikha Gulf ram rang te chuan an dem thu hanau chua pui hlom mani kha Gulf Cooperation Council lam chuan in missile manga Kuwait le Bahrain beyani chu an dem thu tar langa he Iranian poi khoinara phlak taka hi thil dem takani thu thil thalo takani thu soin tharum thona ti zual tu international law le dan te bo chiat na chiang takani helairam bial thu neina dikna palzut na hani thu Gulf Cooperation Council chuan thu chuan siam Gulf Cooperation Council hi economic chungchanga in rem na siam tu polania kumsanga zugo somret bor chowadin kha ne chungsinga chuan Bahrain te Kuwait te Oman te Qatar te Saudi Arabia te le United Arab Emirates te hantel hani Bahrain chuan report siamin Iran beina an to chun zom thu an soya
an air defense ten Iran atanga drone missile ron kal nizan laman kap thle ti an puanga military thu chuatar danin an ral thuam le sipai te INBEIHTAWNNA sang bera readiness level sang bera anom mek thu le INBEIHTAWNNA poram pon atanga ron thlengte kap thla turin le beile turin mani invenna tana cha chuak turin an rin reng thu Bahrain lam kingdom chuan an soi ani o CNN lama hanlu tila US force shot down 2 Iranian drones threatening Strait of Hormuz traffic ti ani disin khan CBS lampuan kha hi kan hantar lang towa nizan lama thil thlenga nia darkar somli paret kalta US le Iran in chan ton na kha liantakena kala kha mi hnuwa thil thleng zel kha ani Hormuz Strait che vela Iran drone ron kal US sipai helai Hormuz Strait na ya US naval force te tan po him lo le hlo om taka ron thlok Iran drone one way attack drone an tia thichil drone ron thlok chu US hian panhni an lo ka thlak sak le towa hetianga ni chuanin ni hni chunga Iran drone paruk US hinan ka thlak na ani tani tuna hian Iran US in kara boruak tang tak kala om chun zom zela in chan ton na alakal chhome kani ole Israel lama hian han lut don nai taila ochumi Al Jazeera lama hian an lut le lok tiang Al Jazeera hianin Israel lam news kan puan tur Lebanon sipai general pathum ngot mai Israel beina wangan thi thu hiron puanga hi chunakina kan puang chianga nga Al Jazeera hian video pakhataron posa Iranian ballistic missile Kuwait lampan ina puya khoitur US air defense Kuwait ami tenan lo ka thak video hati chuaka nisin khan kan tar lang jok towa Iran tang hian ballistic missile pasari Kuwait le Bahrain ka ania an hlungber pasari na hianin residential area kap nia soi ania lo ka thlak mai ania he hian poi lian angreng tak mai a khoya amai ro chu mithi anom thu report alom ri lova hliam eron nual thunga building chiale kang mai nasa taka chuak te po oma fire brigade ten tholok le ani o Iran chanlet na hilian tekena kala Iran sipai lam chuan thu chua siamin US ina an drone an ka thlak le an surveillance radar site an bay wanga phubalak na tan Iran hianin soitak ang khan Kuwait Bahrain an bay ani kha khoilai chi ange an bay ti hi ani Kuwait a hian Ali Al Salem Air Base US hian an naya chu Iran hian aron tin zone chat maya helai base sa US Air Defense 10 US Air Defense System 10 an lo Iran beina ballistic missile Iran ina anun ka hian lo kap thla nia soyani chutila chon Iran chuan in US attack Iran hian in Qasem le Sirik muna malak na tharan kalpui le ni inan pu ve bokani amani khan US hian Qasem le Goruk clearkara Iran surveillance radar site an baya Iran in achang le ta chumi nuwa US vek hian Qasem le Sirik helaya Iran mun ma an beile ni in Iran lam thu chua chuan atar lang bokani o Lebanon lama indona lama hian han lut le taila tuna hian Israel sipai te Lebanon chim lama lutin indona lian tak mai Hezbollah ten an nei mekania he BUAINA hi March ni atanga ron altran kha voin thlengin la top lawani February ni somni pare da Israel US beina wangin Iran chu nuaya ni khata khan February ni somni pare ta an be pui thlang na masaber Israel ina kalpui blue sparrow manga missile somthum borvel se takalu atanga bultan kha hania kha ni somni pare February khan kan hriat tak le kan puan ta gangin Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei le athui ruai mi somli rual zet khan thi hania kha phu balak na ta na Hezbollah ina Israel la ka be puan thak khamar chini ni ani mar chini ni atanga vo in thleng hian Israel le Hezbollah inkara hian bo ruak ala dai hlei theilo ania inka haite po han puang ve bok ma sela Lebanon Israel hian inka hai voi duai lo hemi chung hian an puang to ama ero su an hai tak tak lo kan ti kha zom a hlo lova achan ni beralang su Israel hian Lebanon lamin ka haya puan puya amai ro chu Lebanon ram chunga Hezbollah te ne na indau an ni boxia Hezbollah lam hian
Lebanon Israel in rem na chu an pom lo thu an reject thu an soi ngal zel bok ania chu wangin in rem na tak helom thei lo ni ber mai hei tu na po Hezbollah lam suanin Lebanon chimlam a Israel sipai tank markawa teng an bei an kap ni in an soya hadatha khopui dai fe ma Israel combat tank ron khal phei chu Hezbollah lam hian an bei ni in an soi Yamor al-Sakif khobula Israel teng te hi Hezbollah te hian an bei ni in an tar langa he beina tharlam bera hian Hezbollah chuanin Israel sipai le an hun ma laka be puithlak na somni panga voi somni panga zet nikhat chungin an kalpui man ni in an tar lang ve bokani Israel sipai te na Lebanon ramril zok lut tura an kal ma an lak mek lai le Israel sipai advance tur lo nor kir tur hian Hezbollah lampo hianin malak na lian takan kalpuya hi tunan soyang khanin nikhat kalta chungin voi somni le panga zet Israel sipai laka be puithlak na Hezbollah chunan kalpui bok ani 2 IDF soldiers killed in southern Lebanon as fighting against Hezbollah continue hi Times of Israel lampuan ani Israel lam news ania Times of Israel hian Lebanon INBEIHTAWNNA CHU chunzom zela Hezbollah beina kalchho meka hian Israel sipai panni tha anni le to thu apuang tuna Israel le Lebanon Hezbollah te inbe meka hian Israel sipai panni an thi vele ta a ran ve INBEIHTAWNNA thi annia Lebanon chimlam INBEIHTAWNNA rang chuak meka Israel sipai panni hian thi le to nia soi ani hemi chungchang hini zan rei to khan Israel lam chuan an puanga Hezbollah te ne na INBEIHTAWNNA jala chunzom zela ni thu puan ani Captain Shahar Gamla kumsomni pathumania deputy squad commander ni in Commando Brigade Egoz unita ani hi ninga niya Hezbollah drone FPV kanti fo Hezbollah's drone siam chu Israelina ka thlak lawan nei nual thina kha khami puak wang khan ninga ni zan khan Captain Shahar Gamla hi natakin aliama aliam tur lawin ni zanlam inrin ni zan tirlam khana thi ne soi ani tin muntanga INBEIHTAWNNA zirtop ni khan Sergeant Ohad Yaari kumsomni pakhat Givati Brigade second Battalion mile sa chu athiboka ani hi Israel Rehovot khochua kania Israel po hian in mile sa Lebanon chunga hian a chan chho ve tamol mol maya o tunlaya boruak lian tak mai Israel Hezbollah INBEIHTAWNNA boruak lian thar mai dar kar somni pali chunga thilthleng zinga mia chuanin Israel beina wanga Lebanon sipai general le sipai dang pani an thi chungchang hi ani hi Israel hian an tumlok ani bik lova Hezbollah base naya Lebanon sipai an hei tak hi Israel tan po beithiam har tak me ani Lebanon sipai lam hin engwang Hezbollah te an hnolo engwang nge an hnaya nom ti te zona lian tak arun piang chok ngala UN remna siam le hei Lebanon in do hi kumin chau hi ni lawa sang ni som paruka te tin sang ni pasari vel de atanga bultran ka tenga kha to ka in do na chuak phut kha ania Israel le Hezbollah te INBEIHTAWNNA po hi lian zetin tum li lai athleng to nge ania kanga khan hun kal to in do na khan UN hian lo chal rem to thina chuta rem dana chuan Hezbollah te Israel ramri hnaya tengin an in son chok turani ti te nia chumi malatur chuan Lebanon sarkar Lebanon Armed Force te chu malatur le tin UN sipai remna sipai muanna sipai kanti Lebanon chunga omte pon man la anga Lebanese Armed Force te nen tang dunin Hezbollah te Israel ramri atang hla takanom theina turin man la ang ti te khania amai ro chu Israel hianin he Lebanon sipai malak na tur hian tong khoplo ni na langa man la thatok lo ti khan soidana ni tuna hian Hezbollah mun ma Israel na lian tham taka an bei ma a mi puite in son chuak tur an ti zel chungchang te pokan hriat kha chutiang chuan Israel hi film khurvio maya mi poi soilo nun na lak a ria wangin in son chuak turin warning te po ati chuak reng ani chutia warning ati chua to hnuwa be puithlang na Israel chon Lebanon chimlam an kalpuya heta hian ti palthil thu ni na langa Lebanon sipai panhila general pakhat chu
Israel BUAINA wang hian in rin ni khan an thi nia soi ani Lebanese Armed Force te soi danin Israel BUAINA hi Lebanon chimlama thleng in rin nia thil thleng kha ania an senior commander le sipai officer le sipai pa ngai pakhat an thi thu han tar lang Lebanese Armed Force te soi danin Israel BUAINA hi hetiang hian a thlenga Israel hianin kafar tep nit le khardali in kara motor in zui chu arun kap ni an tar langa hei hi Hezbollah ho motor ni nge in Israel hian an ngai ni che kang chu ma se hei hi Lebanon sipai te hanlo ni sia heta hian brigadier general captain le soldier pakhat an thita ani Israel ina mi puite in son chuak tura ati le be pui thlak na manga anuai don nia a soi chu mi area chunga chuaning wangin nge Lebanon sipai te an ron lu ti lai tak hi zona chu ni ve bokani chu Hezbollah te emotin Israel hena kap ta ni hian alang deuh ta bera helai hi active combat zone ania tul top lawa chuan Lebanon sipai te hi lut turan ni lova Israel sipai te an lu thu an thril lo bok ni in alanga chutiang chuan in Israel hian Hezbollah emotin kap ta mai ni in alanga ni hetiang thil hi rinai tak chuan a thleng khat viau maya Lebanon Hezbollah te hianin civil mun ma ate tin Lebanon sipai mun bulate mun te an khuar thin ni in alanga hengani wang hianin Israel tan po hian beithiam har viau don thina a har thin viau don ti alang reng maya ama ero chuin son chuak tura order ti chhothina wang hian mipui poi soi lo thina rinai tak chuan a thleng tam lo viau puan don chon puan tur tam taka ome hei Russia Ukraine na mate po Ukraine hian lian tham tak main Russia ram chunga drone atir lut le nia soi ani tuna hian nizan lama thil thleng kha nia Russia khopui lian ber panina St. Petersburg a chuan Economic Forum International Economic Forum na yania ni thum o ania kha program pui tak na yani lai khan Ukraine chuan BUAINA lian tak Russia kalpui ve boka he Economic Forum hi zo ani to a zo ni nu hian Ukraine hian la bei chun zoma Russia air defense ta chuanin Ukraine drone zathum som sari paruk set mai darkar somni le palikal ta chung an ka thlak thu an puanga Zelensky an Putin nen in biak adu thuwa soi nuwa Putin chuan Zelensky nen in biak na emo meeting ne na chan turing ma omri lovani tia soi nuwa Ukraine chuan na jogin Russia an bei chun zom Ukraine hian drone hi engzat chiange an kalu kan thulak na te hian an tar lang lova amero chu Russia hian drone zathum som sari parukan ka thlak thu eron puang thung ani mun som paruka Ukraine hian be puan thlaka St. Petersburg ate Crimea ate Azov tele Black Sea mun kuama te Ukraine hian be puan thlaka ni Ukraine ramri atranga St. Petersburg hi KM sangkhat borvel zeta hla ani a helai mun thleng hian engwang engtin nge Ukraine hian be puan thlak thei ti chu zona lian takani bokani St. Petersburg International Economic Forum hi chimtu an tam mikhwal po sing ni zet tan nia ram rang ramza som thuma tangin mikhwal an ron kal khoma chuta chuan economic lama soiho na lian tak platform oma hei hi khovel huwa program zinga chuan ngai poimo zinga mi ani ve fo bokani chu thil kalpui ani laya Ukraine na bei chu Russia chuna dema chanlet na polian takin Russia chuna kalpui ngalani kha ani po hin la poi chhozel do ni na langa tun na Ukraine chan a thavak lova Russia hian na zokin anron be chho mi mai boka Ukraine la duai du big lo drone manga in chan ton na drone war hi a chuak de oreng mai ani hi ole khadi china han kan du to kanga Russia Ukraine lam BUAINA lakal chho zela Israel Hezbollah INBEIHTAWNNA lian teltela Lebanon sipai general hial mai Israel BUAINA wangin an thilo mai hania hei hian ngonga nei chodon em ero engma soi ani lova Iran le US in kara boruak thar drone manga INBEIHTAWNNA te an mun ma han INBEIHTAWNNA te ala thleng chho zel mai bok engponi se thu thar ber he channel kal tlang hian in longa